inverted hammer candlestick pattern asijo jike character sa mane magi na week to mathak ta saung ne hojiki be wane character sa mane magi tawum thobu mathau sa mane kedowe mathak ta magi week to saung ne hojiki be magi mathau na ko asini ma jo dum price kare kara ko matam na thena hangini makhok na thena price reverse lakani that sida to isin karak pada thena re sida uri ba posina dum price hale halak pada mung thena re price amung ke dore hangal angna ka khar kina mo khone hai posi mathau je ke doge haman da hammer je sigi hammer je thengna pa matam na ka wonam sigi resistance ma pa da thengna time frame akupa da yam thengna kani ko de support ma pa da time frame akupa da yam thengna kani ko samaina ek thengna ba kummi ngai thengna ba ab ka gi ni kari ngai na thengna ba mathak da resistance natraga supply zone hek leirama ba adodi price wala kani asmain tok dana ikoina ke doge haman da practice am to ina toro kan chart da to ina toro yenga ma tung pura kani aduna hammer have posi ko na hammer jam to thingna kani yam to ina thingna gan mani time frame ku padadi ko akoi jo dum thingre am to na sumam thingna de price reverse la kadra have gi probability da khune am ba chang but adu ke gi ma marakta samaina kari ngai dang marakta support ama de resistance marakta ke ma space ahang ba leiba matam da moji pagna work to gande maram di kai no ha matam da trading da di kai sang he ba right time entry magi location patience am da kale en hai ko aduga patience wai gi aduna kai doga han right time of entry ga magi location ga jam chi number da kare mari lei ne hai tare location chu mingi kai doga probability wang ngi akoina earning do ngon do ne aduna location chu man ge earning wang ge hai ta ga di akoida patience yawam da kale ne ngai bam sang ne khang do pa adigi probability area puthok pa test am to ba asi am tin important wai ba koi go